Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Napartuat para iti Jonah Rebutazo YouTube channel. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga oras yu amin papagayam. May samanan aparang dito'y drama tayo pag-ispikuan, tingkay manggagan. Daytoy kat pakasaritaan ngayon tayo naawat, babaan iti messenger. Manipod daytoy ken ni lonely girl, nga ingkam inawagan iti Lisa. Sobra kano ana in love iti boyfriend na. Ket kunana pa'y nga uray agbalin akabit, basta saan amawaswas ti ayan ayatda. Alang arod papagayam, intay warwaran dagiti paspasamak iti pakasaritaan ni Lisa. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Hoy, Lisa. Itay ka pa'y dita sangot ti Sarming Anyat araramidam aya. Hoy. Na. Una yan, Lisa. Naglabaga mo tunday ta bibig mo. Nagpuskol ta lipstick mo. Ni tatang mat. Tila madmadlaw yung mat. Bagay ko mat, saan ka di tatang? Ay, saan? Kasayam tanalabaga lipstick mo. Ay, unay kayo matan. Pakibiyangan yung pati lipstick ko. Sakit. Ay na, una yan. Nagbanglo ka pirme. Maulaw ti kaabay mo iti jeep no kasta. Anya? Sana kasta Kisayam tabang banglom. Agraman ta lipstick mo. Saanan tatang? Anya day tar aramidam. Pulpulagidam iti uging tamatam. Di na kong dilawan tatang. Adewan na kong ditoy. Di kay manakta. Apay akas jay anak mo bakay. Nakar-arjud mo tay. Kat kasta talaga, tabalasangan. Saan abale, ta kwarta na, tigat-gatang na. Di tala nga ti pangipanan na iti sweldo na. Di pa mang di iti share na dito'y balay. Bayam ka din, lakay. Saan abali kunak manan? Tadal tamot ganan siya ta iti istorta. Uray man. Inna mabulanan sipud na awat iti trabaho iti opisina. Ngam apay nga awan gatangin na para dito'y balay. Pasig a lipstick. Bay amon kunak matlakay. Tinasken, naragsak ni Lisa. Kung saanin a dumawdawat ka data iti kwarta. Nainlab samot nga minay. Amangan mo't no adan boyfriend na. Ay natural. Ngamen, balasangan. Bay amlaeng nga ag-boyfriend. Momoy, Chamimay, kakain na po. Tanino, anda tamanin diti pagsinyang. Wen, Lisa. May mayat dito nga yan ta. Tama arakop ka iti nairot. Tanino. Ay ayatin ka unay, Lisa. Ay ayatin ka matunay, Danilo. Pasensya ka na. Namin, awan makukwarta. Gaputa siya ti mang bibiyag kadagiti anak ti kabsat ko. Kan nakunak maten kan ka. Nagbaybayad akpay lang iti dakkel agata da nautang ko. Ako nak no agganan siya iti dakkel. Ngam naluko ak gayam.
Iskamot gayam day jay. Bayaan mo na lang sila. Sumina ka nga minan iti dayta akabsat mo Sasawalang kibulan. Kan, ayan ti asawa na aya. Kahautang nila. Sapay talo dagiti anak da ako na. Kayong tatlo. Masyanak mo't nga rod kadakwada. Tawan mo't katulungan da. Tikabsat ko, aglaklako lang kadag iti merienda. Wano niya laditan nga ilaklako na. Sa bagay sige, bayam. Intun rumwarta diti pagsinyan. Inta gumatang iti para kadagiti kakaanakam. Ay na, agyaman ak no kastali sa. Nga lang rudon. Agulay mo kang tagboya ta. Jakon maawatan day taboy-boyaan ta. Sige. Agbuya ka lang tatagkan ka. Juanita. Uy, saan Hindi lang maulam. Agboya takit din danilo. Aday ta, Danilo. Nakagatang akon iti para kadagiti kakaanakam. Gatas, biskwit, tinapay, kan dilata, para kadakwada. Ay na, agyaman ak una Elisa. Kod, kasano? Intan? Agawid kan, tagawid akmutan. Sige nga rod. Agyaman ak manin ha. Awan ay nyaman na. Gaputa ay ayaten ka ngamin, Danilo. Maturog akon, tamasapa akmanin nga agriing inton bigat. Ay, jak kayat ti maladaw. Isupay manin a deduction ko, no maletak. Ada nag-text. Sino nga ta? Kita akman. Hello? Thank you kadagiti inted mo kani Danilo. Maayatan anak mi. Anak mi ko nana? Mag-text ba ka? Sino daytoy? Dayta, naisin ko na. Anak mi ko nana? Kaya't nakati asawan. Nga anda asawa ni Danilo. Dayta, nag-text back man. Siya ti asawa na. Thanks manan. Kaya't na asawan. Talaga nga anda asawa ni Danilo. Saan? Sana mabalinda ito. Saan? Apay nga'y Danilo. Nagulbod ka kanyak. Apay! Nay, aganano ka Lisa. Apay di ka sumrag. Anyat oras ay. Alas 8 ngam di ka mutlag rubwaten ang mapaniti trabaho. Sana ka sumrag ita, tatang. Nasakit. Nasakit ti ulag. Anyat mapaspasamakan ka. Nasakit nga ron ti ulag, tatang. Nasakit ti ulam. Iswa na pigsa ti sakit mo. Wan, tatang. Aguray ka man. Ibagam man kanyak ti pudno Lisa. Kanya ti parikot mo. Awan, tatang. Awan. Ay unay ka na nakaw. Ibagam no anya ti parikot mo Kasano kami ang makatulong kininanang mo? No di mo matibaga. Adda asawa di boyfriend ko, tatang. Anya!
Alakit din. Mangankan ta sumrag kay di trabaho, anak ko. Bayam lang bakag. Ala, uray di kan sumrag. Dito'y kalatan balay. Ngam ti sumrag ka alimlimtag dagita matam. Tatang! Mala, di ka nagsangit. Kan likli ka mo, ti boyfriend mo. Tatang! Di mo itulok aluklukwan na kalaang dayta boyfriend mo. Ha, Ado dita tinatataer ababaraw. Aguray ka, iti agarem ken ka. Kasino nga taray ti umawawag? Ang mga medyo opisina. Ah, ni Danilo. Hello? Lisa, agkita ta ko ma. Ha? Pangasim Lisa, agkita ta ko ma. Adda kita dito'y sigo da pagkitkitaan ta a park. Urayan ka dito itamot laeng, ha? Bye. Hello? Ah, in-off na? Ti cellphone na? Papanam, Lisa, nakapulis ka mo, kunak no ag-live ka iti talo nga aldaw. Ngam ka kadi ag trabaho? Saan na nang? Adala kasi narak ko a tao. Asino? Tagayim ko anang bayagan adi kam nagkita Sigurado ka nga isuti kasi narak mo. Wala nang. Ala, inka nga rudan. Kat gumatang kamutan iti si daon tayaw, anak kaw, Uray tinapala ko ma. Tadamot na teng tayaw. Sige nanang. Karnin tulat ta tigatangag. Malang nga rod anak kaw. Agawid ka kumaama sa pawan. Di ka agpakarabi Dadyan ni Danilo. At takadwa na nga ubing? Asino day ta nga ubing? Anak na nga ta? Danilo? Lisa? Oh, agyaman na tayo may ka. Sorry Nakibiyangan kami bakat ko ti cellphone ko. Ilimad ko kumakan ka nga dan asawak. Ngam jakmat gayam na ilimad. Ay. Asino day ta nga ubing? Iso ni Linlin. Tinaunang anak ko. Hello, tita. Ha? Hello? Ingkam gumatang iti agas tay buridak ko. Aguyak ngamin. Naibos ngamin ng tay agas na. Inayaban ka. Gaputa ka sa pulak ti tulong mo, Lisa. Awan ngamin kwartami. Anya? Makilablabada lang ni bakit ko. Kadsak mahit. Awan masnop at trabaho. Ay, nagmalasak mo tin Danilo. Tas ikapay lang mo tinakarik na akiti ayat. Lisa. Ngam, ala, ikan ka iti igatang mo iti agas ti anak mo. Takaasimat. Oh, aday ta Danilo. Worth of 1,500 dayta grocery para iti pamilya. Agraman may sakaban abagas. Iti kasta, saan kan nga problema? Mababay na ka talaga kan ka, Lisa. Anya nga road kat ka sa pulang mat. Ngam, amom ka di. Nasakit latta tinakam ko. Gaputa dagayam asawam. Pakawanan naklata ko man.
Ay na, no saan mo la kumakadwa day ta anak mo? Talaga pinagsasawan ka lakuman. Pakawanan na ka din, Lisa. Amok mataman nakaawat ka. Mala, ang kawid ka yun. Yawid yun day ta ginatang ko ang groceries. Kan may sakaban abagas para kada kayo. Nay, apay ngay. Nagawid kamot nga ima-ima, Lisa. Oh, tatang. Kuna ni nanang mo nga day sangpet mo a karne. Ang mayan na ngay. Ikwa, tatang. Naibos ti kwartak. Namin, gimatang ak iti groceries para iti gayem ko. Kasi mat. Anya, masyan ka itigayem mo. Ngem di ka masyan ka na kami kininanang mo. Awan pa'y gatangem mo na imas amasida. Sipod nagtrabaho ka. Tatang. Kaano ka di amaramanan mi ti sweldaw, Lisa? Ayun ka di, tatang. Inton sumarunon asweldo. Gumulpi ak to iti ikabil ko iti ref. Mapunnon to ti ref, tatang. Adaw mong awag iti cellphone ko. Ni Danilo. Hello? Hello, tita. Ha? Ti anak ni Danilo? Lenlen, apay? Kaya't ko kumati na pindas abang, tita. Napisangon ti bag ko. Awan usarok ija school. Anya? Apay? Di da ka igatangan da tatang mo? Saan, tita? Awan ka no kwartada. Anya? Sige. Di ka agda, nagwan. Igatangan ka itibag mo. Ikarik day ta, Lenlen. Agyaman ng tita. Bye-bye. Ay, na yan? Anyamatan ni Danilo. Tadi da man lang maigatangan di anak da iti school bag na. Nasaya atay may kadit imbaga kapag kitaan ta. Lisa? Atoy. Ah. School bag ni Linlin. Ay, napisang ka no ti school bag na. Katawa aramaten na. Apay, Danilo. Di yun lang maigatangan ti anak yu iti school bag. Kasanumat namin. Timatmat gadak iti barbershop anastrakak. Kat ininot nga ibaybayad ko iti nakautangan mi iti dakkalagatad. Imbagak matan kan ka na iskamak. Ay, no apay, anaam mo ka iti Facebook aya, Danilo. Imbaga masingle ka, tagayam talon dagiti putot mo. Ay ayatan ka, Lisa. Kasladyak ka bala na mapukaw ka kanyak. Ay, tsaka mo, Danilo. Nasakit tinakam ko. Ngam, kasla di ka kabaulan nga i-break. Ngamin, ay ayatan nakmat, Lisa. Isungay tuloy ta kumati relasyon ta. Kinapudno na. Sipod na mamu ka. Sikan tinatimtimbang dito'y pusok, Lisa. Saan ko nga ayatan ni bakit ko? Ha? Lisa, pangasing. Ituloy ta kumati relasyon ta. Nga oray, kabitak laang. Sa nabali ha? Tasikamat ti ay ayatak. Saan ko nga ayatan ni bakit ko? Gaputalosyangan tilangana. Adayo anapimpintas kan ubing ka, Lisa. Anya?
Lakay, sa bali man ng timadmadlaw ko kan ni Lisa. Nagsubli ti gaganay gayan na. Isudan sapay lang iti boyfriend na apamilya daw. Kasta ti atap mau. Wan lakay. Takitaam Kunana apunwon na jay rep iti masida. Ay ngam aging ka ita, di na matinaramig. Kat manon aswildo na tinaglabas. Ngam awan apulos gatang na apara dito'y balay. Bayamon bakag. Saan Maditi kasta nga raramiden na. Kaya't naasawan, ipan na amin aswildo na iti pamilya di boyfriend na. Ay, nagmaagmatan no kasta. Awan mabalinta. Takasta talaga. Ay saan mabalin lakay? Hay, naglalaingan day ta lalaki ngay. Kaya't naasawan, ni Lisa ti mangbibiyag iti pamilya na. Sige. Kasarita ta ti anak ta bakag. Urayin ta sumangpag. Apay, Lisa, kasta kadilatan, talaga nagbalin kan amaag. Tatang? Awan maganab mo iti boyfriend mo pamilya daw. Sika laang tiluge, sika ti kaseng. Sana bali ata ay ayadak mo, tatang, nanang. Ay na, kalukwan daytan, Lisa. Da kami naganak mo, di mo pa'y maigatangan iti naimas asidaan. Ita, dayta boyfriend mo anang luko ken ka, ti pangipanam iti sweldom. Imbag pa'y day ta alalaki. Takanayon mairaman iti sweldom. Ngamda kami anang paadal ken ka, di mi pa'y maramanan ta sweldom. Ha? Lisa, kastam kadilatan. Kabit, Wan, tatang. Okay lang nga may sak akabit. Tinaskan kat ay ayatenak ni Danilo. ha, Ay, no kasta! Mala! Pumanaw ka nga rodan diti balay. Tangay napatpatigkan ka day tanang loko kan kaboy friend mo. bakit? Pumanaw kan danga. Awan kat babain mo Igatagam iti kompleto groceries ti pamilya ti awanan bay na boyfriend mo. Ngamda kami naganak mo. Di na kampay maigatangan iti naimas asidaan may. Nga uray iti na minsan lang. Nanang. Agpanunot ka na imbag, Lisa. Sika lang ti kakaasi kan luge. Sige, tatang, nanang. Pumanawak langan dito'y balay. Anya? Tasadino ti papanam. Ingka makikabalay iji balay ti awanan baen a boyfriend mo. Wan nanang. Uray kabitak laang. Tanaragsakak mat. Wen, Lisa, dito kan balay mingagnagid. Ay, mudto yung tabag mo, tay pantay jay sa led. Ayan ti silid ko. Datan ti agkasilid. Bayamon ni bakit ko, tamaturog iti balkon. Sana bali, talus siyang matan. Diyak kayata na kaida. Sika talaga ti kayat ko. Dito kan balay mi, Lisa. No awan ka, talagang agbisin ti pamilyak. Nagado ti baybayadak nga utang mi. Anya? Ala, umay kan, Lisa. Intan iti salid mi kinibakit ko. Ikatag amin na nakawas na ijay. Tapno saanan asumrak iti salid mi. Datan ti agkasalid. Saan? Saan? Diyak gayam kayat. O sige, inakon. Saan ka pumanaw, Alisa? Ay, ayatan ka. Saan, Danilo? Inakon. Agawid akon. Diyak gayam kayat ti agbalin akabit. Wan, diyak kayat ti kastoy abiyag. Agwin naswastan. Wan, tatang. Nagsubliak. Gaputakala at nakamirisak. Sorry, Nasakit, tinakam ni nanang mau, iti naramid mau. Sorry, tatang. Ngam, saan ako niya agsupli ka ni Danilo?
Liklik ako, tatang. Kan, into nagswildo igatangan kayon iti pasig naiimos na si daon. Hay, saan aday tati kayat may asawan, Lisa? No di ket, saan nasayaat ti aramid mo? Nauray ag gastos kan iti dakkel para lang iti boyfriend mo aman ang kundaway. Panangluko da itan, Lisa. Tatang. Likli ka maun ti pamilyado a boyfriend mo. Ta saan aragsak ti paay nakin ka? No di ket obligasyon. Obligasyon mo ti mangpakan kadakwada. Ha! Iti ka nito amaamwa ka nakisinublian ka kenkwana. Jay boyfriend mo ti pagikarwag. Kamatag iti kas asa abadang. Wah. Eh. Sana na maulit, tatang. Nalitaya ka talaga. Kaputay ayatag ni Danilo. Gusto kayo, tatang. Awan ragsak nga ipaay na kanyak. Kansyak matan ti pagbagasan da. Nanyamatan ti kastoy. Nagayatag iti napudno. Ngam naloko akmat gayam. Kadagiti sumrek ken ayat, nasken ngamin tinainseriban a panunot. Ano pamilyado day ta boyfriend mo, ay ket adaywamon. Di mon ibantay ti bagim ken kuana. Ket sikamet a pamilyado, ipamaysam ni bakit mo. Ket biru kam kitdi, no kasano anaragsak kayo asa nga pamilya. Pagispikuan daytoy, dagiti mabulbulsek gapo ken ayat. Ala papagayam, di tamanen tinagpatinggaan ti maysa a parang. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Inyurnos para ti script ni June Rebutazo. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Jonar Rebutazo YouTube channel. Agyaman kami ting kay panagdengeg, padaanan dagiti sumarunupay aparang. Naimbag manan nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manan iti maysa a parang. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Daytoy apakasaritaan ket manipod kini pagayam a Jojo. Kunana ditoy, awagan naklatan itinagan a Jaja. Ngem iti pudpud no abiyag, Jojo. Naging babaklak iti high schoolak, gapo tasadutak nagtrabaho iti nadagsen. Ha? Mabaling gayam ti kasjay? Ala papagayam, intay warwaran dagiti paspasamak iti pakasaritaan ni Jojo wenno ni Jaja. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Oy Jojo, Sabado ita. Awan klase yo. Isu asumurot kay di pagminasan. Tagbagkat kay tinaba. Isu pa iti may tulong mo. Ha? Nga mada project ko nga ramidag ita tatang? Inton bigat mo ton nga ramidan da ita project mo. Domingo inton bigat tatang. Sumurot kininana nga makimisa. Nawayamat inton bigat, numalpas kayo ang makimisa. Isunton ti panangaramid mo iti project mo. Ngam tatang, apay-pay lama sapo la makitrabaho kiti pagminasan nyo, kat adumat ti trabahador mo. Isupay nga ron ti maitulong mo, tapno nadardaras ti trabaho. Tatang. Oo. Ipakat mo man ang ti kinasadot mo Basta umay ka itay di pagminasan. Umuna ako ni Jai kat sumaruno ka.
Padasam ti saan nga umay, tawan allowance mo iti makadomingo. Sige, inakon. Ay, napanin ni tatang. Masadutak ama pa ni di pagminasan. Nagdagsan ti trabaho ijay. Nagrigat. Ngamno sana kamapan. Sigurado nga agungat. Anya nga iti aramidak. Ish. Aha. Ammo kon ti aramidak. Di matimbagakan ka sumaruno ka di pagminasan? Apay asan ka nga imay, ha, Jojo? Kuwang amin tatang. Anya man ang tirason mo? Lauro, agungot ka ba din ako nakon? Kasano? Sana nagtungpal kanyak dayta sadot nga anak mo. Nagrigat mo't ngamin ti trabaho di pagminasan tatang. Tanya ti kayat mo? Agtugtugaw ka lang dito'y balay? Saan mo't nagtugtugaw laang ni Jojo? Dito'y balay, lakay. Tinulungan na ka naglaba. Kanda dumapay at trabaho dito'y balay. Anya? Kung amin tatang, sana may bagay kanyak ti trabaho di pagminasan. Gaputa sana kabalan ti bagik. Anya? Nagdakkelan ka alalaki? Kunamkit din asan mo akabalan ti trabaho ijay? Tatang, sana kami na lalaki. Babae ak. Anyat lawlaw at temon, salbag ka? Jojo? Nanang, tatang. Nabayagan da ito ya kayat kung ibaga kada kayo. Mabuti nga klain kada kayo, tatang. Tamang ano didak maawatan. Anya ti kayat mo asawan, Jojo? Baklak, nanang, tatang. Anya? Anya ti ko nama? Oh, Lauro. Di mo kabilang ta anak mo. Ay, agtanang ka laang. Kalukwan da ita. Mabugbog ko da ita anak mo. Anya bakla asasahon na? Tatang, maawatan da kuma. Talaga kasti ti kinataok. Hoy, lagring. Kasaritam ta anak mo. Awan puli mi abakla. Tapno ko na abakla. Jak maawat nga da anak ko abakla. Ha! Salbag kiti! Anang. Pudno ka di ti kunang, Jojo. Pudno ka di abakla ka. Nagdirtyo ako ni ti classroom mi. At dapay saan ko analpas ng assignment mi. Hoy, bakla! Siyak ka diti ko nayo. Bakla ka gaya man niya. Awan bibiyang yun o baklak man. Dita ka yun. Oy, bakla! Bakla! Saan na Jojo tinagan mo? Jaja, di maibagay ka. Bakla! Jaja! Katawan da kong dagiti sutil nga schoolmate ko. Namsa na balin. Nailawaan ako na naging babakla. Kariril ko na. Tinapatag. Mailiklikak itinadagsan na trabaho iti pagminasan. Hoy, Jojo. Tanangan man tagaraw mo. Lalaki ka. Iso nga aggaraw ka kas lalaki. Tatang. Ay nalakay, bayam ka dilatan. Kasta nga rod mo ti kinatao na. Anya? Konsintyam ti kasta adjar ta anak mo. Lagring? Kat anya nga rod ti maramidan ta, no talaga bakla ti anak ta. Sana mabaling kanyak ti kasta. Mangibabay inday tatao. Anya ko mati nakababa indi ta. Tinapatag, awan aramidan na adakos. Ay na! Mabugbog ko lang at anday tatao. Bayamon, Lauro. Awatan talaangan na bakla ni Jojo. Jaja, nanang. Manipo dita. Jajan tiyawag yu kanyak. Ay! Salpag kiti ti kaston!
nakagraduar kan, Jojo. Anya ti planom. Anyan ni tatang. Mano atawan ang tinapalabas. Ngam di na pala maawat ti kinapudno. Sana Jojo tatang. Jaja. Ala, wanan. Jaja no jaja. Anyay tan ti planom ta nakagraduar kan. Wan nga agpayso, anak. Agsapolak iti panggidak, tatang. Nanang. Una, tapno at damot serbim anagadal. Ngam no awan mabiru ka matrabaho. Agtrabaho ka ninja pagminasan. Ha? Nung ka. Madadal ti beauty gijay, tatang. Nagpinta sa kabalasang. Pagtrabaho na kit ninja pagminasan. Ay, nung ka. Agtal na ka dita, Jojo. Amum ka di nga ginggaita. Kat agtukyad teriknak iti kastaan at banagam. Bay andak ka dilatan, tatang. Di kagdanag. Tasanak nga garamid iti pakaibabain ang ti pamilya tayo. Wan mat, Lauro. Saan na balita saan mat akas kadag iti daddo maabakla dita? Saan agaranggan diyang abakla? Wanan. Sige, agsapol kay ti trabaho. Tapno pa kay ranudan ma iti panang paadalmikan ka. Oy, Nikki. Naimbag ta na sabat ka dito'y taon. Kumusta kan? Oy, kastoy lata. Bakla lata. Ay, Sika talaga? Ay na, agberbiro kak iti pagaplaya ka trabaho. Ngamawan mo ti mabiro ka. ay na. Talaga narigat ti agbirok iti trabaho ita. Ano kayat mo? Agmisnis talaangan. Ha? Anya kumamot a business. Siyempre, agparlo ta, girl. Agsosyo ta. Oy, mayat sa ngagpay suday ta Ay, saan man aditi ti pagsaritaan ta? Umay ka, sumrag ta iti day ta a restaurant. Agmerienda ta, kabayata na pagsaritaan ta day ta asing-asing mo. Kumusta mo't ang tinegosyo yo iti pada mabakla, Jojo? Nasayat met tatang, di muras meten. Ay, kat nga sayaat no kasta, anak ko. Punanang, tatang. Ket pagyamanak ti panagtalagyo kanya. Tani kandak iti kwarta nga insosyok iti parlor mi iti gayem ko. Anya ngay nga rod, ket isumet ti kayat mo. Di suportaran da ka. Kat agyaman kami mat. Ta sinaysayaat yo tinegosyo yo. Kat ita, dakkelan ti parlor yo. Punanang, tatang. Ket ita, mabalin kon nga isubli kada kayo ti kwarta a pinagpuunak. Saan mi asing singiran, anak? Ngamno ko na nga isubli, may katawatak ka. Tane, awanan ti pagminasan na pagsapulan tayo. Di kagdanag, tatang. Taure awanan ti pagminasan tayo. Kabaalak nga ipaay ti amin a masapsapul tayo. Hoy, Nikki. Asino da ita napintas a babae ang nakatugaw dita sango ti parlor? Oh, ni Rowena dayta. Gayam ko. Agpariband ka no. Ala, si kanti mang riband ken kuana. Ay no, nagpintasan na babae. Oy, di mo kunaan. Arining na ti matmaturog a kina Adonis mo. Ha? Ala, ingkayabanan, tayo riband mo. O sige, agtugaw kan ta iriband ka. Okay. Mhm. Oh, Oh, adayta? ay no. Nagpintasan dito a babae. Dagiti mata na. Nagpipintas.
Ti bibig na. Nagmayat nga agkan. Api akit kita anak matlatan dita sarming. Anta ka dirugit iti rupag? Ay kwa. Awan. Nagpintas ka ngamin, girl. Oh, thank you. Wow! Nagpintasan ti buok ko anari band. Mabiit lang Itad ko ti bayad ko. Sige. Ano eh? Sige. Ikang ka iti discount. Talaga? No kasta, dito yak manin nga agpa-parlor. Bareng adamanin discount ko. Ay, katwan anya itayin tinagan mo, girl. Awagan naglatan iti Wena. Ay, okay. O sige. Ala, nagpintas ka talaga, girl. Agyaman na. Hoy, Jaja. Sabali ti madmadlaw ko kun ka Nikki, nagpintas ni Wena. Uy, ay na, bakla. In love kan samatan iti babae. Kaya't naasawan, silahis ka. Sasawang mata si Lahis. Saan kit din? Hoy, sumardeng kan Hanggang siya, ay, dagwapo jay crush ko. Mistiso. Nikki, saan ka di agaya mo ni Wena? Mabalin ka di nga itad mo kanyak ti cellphone number na? Ay na, bakla. In love kan at talaga kan kuana. Mas daawak launay. Oy, Nikki, di mo ikan iti sabali akay papanan. Unay ka na ya? Kaya't ko lang met ti makipagayam ken kuana. Sige, itad ko kan ka ti cellphone number na. Hello, Wena. Thank you, Tas sinong batang tiawag ko. Ni Jaja da itoy. Jay nang riband kan ka. Kasta gayam. Awisan ka kuman mabalin. Agisnak ta, oy di na kas Joy. Ha? Di kag danag, siyak ti taya. Ha? Wena, kaya't ko lang ti makigayam kan ka. O sige. Sa dino ti kayat mapagkitaan ta. Ay, o sige. I-text ko ken ka no sa dino ti pagkitaan ta, okay? Okay. Sige, Wena. Bye. Bye. Good night. Yes. Agyamanak. Kaya't nati makisinara kanyak. Yes! Kas makitak dito'y saraming. Nagtaraki ak matgayam. Nagkawusak iti pang lalaki. Lalaking lalaki ak. Oy, Jojo. Kita mantalang amit ti sarmeng. Lalaking lalaki kamit gayam. Nga mapaya nagbakla ka. Lalaki ak mata talaga, tatang. Agbaka lalaki ka. Lalaki ak talaga, tatang. Ingka nga rod agbalsig. Ay, manjak. Mabalsig kung tubay ti sakak. Naa. Agayab kayo langin iti matangdanan nga agbalsig, tatang. Siya kung timang tangdan. Basta sana siya. Ay, diyak kabalan. O sige, Wena. Ibagam lang no niya ti kayat mo nga orderen. Siya ti makamo. Anya itayan tinagan mo? Jaja. Wan gayam. Okay.
Apay akayat mo ti makipagayam kanyak. Basta, nasinagtirik na kun ka. Mm. Sa anak matkit ding agpilpil iti agbalin a pagayam ko. Iso nga, ado, ti gagayam ko. Alang aron, agorder ta na iti makan. Tamangan ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay na, nagpintas na talaga ni Wena. Napan kami ng restaurant. Siyak tinagbayad. Oh, ala! Sabalin sa talaga ti tamam kaniwena. Nikki, aday bagakan ka ha? Hmm? Sana kapud no abakla. Ha? Saan ka abading? Nikki, jak lang amin kaya ti agtrabaho iti minasan ni tatang. Iso ang naging babaklaak. Oy! Ngam tinakderakon. Iso akas tuyak ita. As in bakla. Unat ngamin, Jaja. Bakla ka. Nagmayat ti kinikinib. Ken amin ang agargaraw mo kat bakla. When ta syempre, nairwam kon. Ket anya nga ro ti aramidem itan. Ituloy mo ti agpanggap a bakla? Kwa. Oy, bilibak ken ka. Mano atawan ana ilemang mo ti puno a kinataom. Amay sa kagayam amaton. Lalaki. Ti parikot ko, no kasano amaaram ko ni Wena. Oh, di armamlata. Agbalin kan apud-pudno a lalaki. Ngam kasano nga ibaga kini Wena. Kan mabutengak Nikki. Mabutang ka iti? Ang mga nuliklikan na kuno armek. Ngamin, baklak ti amuna. Oh, di ibagam asan ka abakla. Ibagam ti rason no apay ang nagbakla ka. Ti may sapay aparikot ko. Ang mga napaayon na. Ngamin, napintas ni Wena. Idinto ta siya sa anak matagwapo. Ha? Inawis nakmanin amang restaurant, Jaja. Imbak ka pa'y, adulat ta ti kwarta. Wena wan gayam. Ada itid ko kan ka. Mabitlaing adtoy. Pulseras? Wen, para kan ka dayta. Agyaman Jaja. Ay na, si kalaang tigayom ko akasta. Nga agregalo iti nabalur. Wen, ngamin, gayem ka. Wala, agurdatan iti kaninta. Takalpasan na, agpasyar ta. O sige, agpagnapag nata ichay park. Ay na, nagsayatan. Intulok ni Wena asal nabayag. Jaklatay ikatan ti imak iti abaganan. Uy, Jaja. Napauli magkamatan anang salabay kanyak. Ha? Mm, Sinikat na. apay, madili. Ah, Inakbayan na, di. Sikatan kamat. oh, kasta. I like it. Bastos! Okay la ang kanya kasalabayan na. Ha? Ngamjak imbaga nga agkam ti bibig ko. Bastos! Ay, grabe! My gosh! Apay ngamin nga inagkam. Nikki, jak nagawid ang tiriknak. Tagayatak launay kini Wena. Ay,
Dayta boses mo. Ay, nagbakid a boses. Nikki, tulungan na ko makiniwena. Ibagam ngamin ti pudno. Gimura nga ruden, tay nagkakngamin. Kat amangan no numaamuan na lalaki ak. Ad-addan nga umadayo kanyak. Ay, my gosh. Parikot daytan. Ay, sikamot ngamin. Agin babakla ka. Ngam matun kamat gayam. Baso mo matlaray ta na pasamak ka. Nikki, Sige. Panunutam anay bag no kasano amay ayom ni Wena. Sulbaram day ta aparikot mo. awan ti parikot nga uray bakla ti kinataom. Basta natanang latakuma ti garaw mo. Tano darasudos ka, sigurado nga awan na saya at nga ibanag ti addang mo. Ngam itibiyang met ni Jojo ang naging babakla, gapu iti sadot na ngagtrabaho, ay kat saan pa'y analadaw ti amin, tapno aturam dayta, pagayam ko. Pagispikuan mat daytoy dagiti agtutubo, nga dasad-sadot na. Rumbeng at tulungan nyo dagiti naganak yo iti trabaho, tapno maragsakan damit kada kayo. Ken makasursuro kayo iti trabaho, nga isunto ti pangalyo, inton agpamilya kayo. Ala papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti may samanan aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Inyornos para iti script ni June Rebutazo. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama kat na isang rat para iti Jonar Rebutazo YouTube channel. Agyaman kami iting kay panagdengeg, padaanan dagiti sumarunupay aparang.